Loh, ibu kok makan lilin toh? Gak bahaya ta? Bahaya apa? Iki lho gak apa-apa. Coba anda. Mama, bu, lilin lak yo racun bu, wetengku lara lho. Loh kok gak percaya sih ambek ibu? Jare percaya. Ora kok gak percaya bu, tapi kan lek mangan lilin kan aneh. Ibu itu lagi bikin sesuatu yang out of the box. Ini itu candle butter bread. Wes ta, cobaan. Cocolno. Aman-aman? Beneran aman. Aman. Enak bu, ternyata. Enak toh, gak percaya dikandani.